ehlelweni lenu enilithanda kakhulu no excuses paper prep la kumoja la 157 nakalina ke natumelo kwamahlala mukoni wanchilukulu mina Hlanhlakani kanti ke namhlanje ngenilandela yona la eVutha eDavidson sizodibana nosisi igama lakhe uDora noma Ntumelo. Hey ngihleli kanzima nangu utata omntwana akafuna ukwenza into erayi kodwa into yakhona nje enginokukhelwane phakathi nomakhelwane ake sisondele sizwe ukuthi kahle kahle wenzakalane nesimsiza kanjani lo sisi namhlanje. Igama lami isibongo sami Mthimunye ngibuya eDayton ngibhalela iPapret because umntana akangisupport financially umntwana ngidingo zomntwana igama lomntwana ongawise mentia umntana una 2 years imizamo engizamile ngimfake i-maintenance umntana 3 months I think i-maintenance imfailile. Sister yebo kunjani kodwa yaphila hayi man ungibizile imena ke lo utumelo kwamahlala from iPapret ungibizile wathi ngisondele kwenzakalani ubaba umntana akasafuna ukusupport umntwana kodwa liqiniso le DNA test. Hey wavele wangena ngqo ke singena ubani ubaba umntwana ke ungithuswayele ukuthi itholile neDNA kodwa ngizongena kuwe ubani ubaba umntwana baba umntana uWiseman Sibiya siyabonga. So uvele wayicala ngokuthi nje ekubeni sikayitholile iDNA kwenzakale nako ngihlaziyele nje ubaba umntana since vele umntwana wavela zanga abe yiphathi yomntwana manje maintain lo month le mele imgijimise lo month le bese uyathula bese the next month kan uyathula ngoba ngimlandelanga. Ake nithanda isikhathi esingakanani wena mawuthi aka 6 months 6 months base isisu siyahlala and then kwenzakala ngemva lapho maso pregnant ngahlukana naye nehlukaniswa yini hlukanisa ukuthi bekasika focus ku baby number 1 baby mama number 1 we madoda uyithola kanjani wena leyo ndaba sihlala same street hayi uthini kimi so wena uthandene kanjani naye ku baby or bese bahlukene manje no baby mama njalo kimi uthi bahlukene wena wangena kumakhelwane kumuntu obekazwana nomakhelwane hey man zenze sahlukana bese waqhubeka no baby number 1 baby naye ngazibonela mina wabona bahlezi asegedini la khona njalo mangimbuza uthi hayi baxoxa indaba zomntwana uthi kimi so mbona uyamele lapha egedini la kamakhelwane akaseze egedini la kimi kanjani wena lona hayi ingiphathe kabuhlungu because ize yagcina kuma protection order ayini wesisi so okay kwayenzakalani ke emva lapho after 3 months so realize ukuthi upregnant ngomntwana wakhe and then ngamiyeka zangikhulume naye from there umntwana makazalwa ngo10 July khani lapho ngimtshela ukuthi sengithola umntwana akasupport umntwana akasupport kule 2 years yonke nje umntwana ekhona akasupport and then ke okunye kungukuthi kuyidingo ongangokuthi akakwenzi okanye akayenzi lutho ambona umntwana nomhlala street akambona umntwana uza nama excuse ukuthi ubuya khathela ngoba senza chief so akana relationship nje nomntwana tu akanayo unabantwana abayingakhe yena except umntwana akho naye bayithu nabantwana abathu so lo munye umntwana une relationship naye une relationship because abamraseli ngokuzwa kwakho uyamsupporta lo munye umntwana supporta kahle basathandana nomakhelwane abasathandana nomakhelwane two same street nje usehlukene nabo ushiya so uwise nehlala uwise nehlala same street nathi hayi susuthini kimi same street isizathu sokuthi namanje ungavumi usingafanele kulesa strategy ke sikhuluma yonke lento kulesa strategy hambe na umakhelwane ngavela sijoin uthi sizokhulumela ngapha namhlanje ngoba angifuni ukuthi iye ngale ngoba kunama protection order against me kubani ukuthi ngasondeli kulesa strat lesa so a protection order ithi ungasondeli kulesa strat kodwa ayithi ukuthi ungakhulumisana naye ayisho njalo so noma singamthola simkhiphe estradini size naye kwesinye strat usho ukuthi kungakhulumeka naye sifuna ukuthi singene enkingeni nawe ungene enkingeni ayikho leyo nkinga because bokunale inkinga leyo ukuthi mina ngizalapha yangi ucama pampers bayenza ezi community but deep into wrong ukuthi ucela ama pampers community but yeah i community
yonke for mangisho istrategy sihlukanise so ilesi ngihlala kuso lesi singale bathe ngasondeli kuso beze bacela amaphoyisa ukuthi bangitshele singasondeli lapha ngizofuna amapampers community ungasondeli uzofuna amapampers ubani we-community othi ungasondeli phela umntwana udinga unedingo nje baningi so bakenzela i-protection baningi amaphebe yamaningi vele so uyangithembisa ngabe host amlanda endlini amletha la khona usafe nathi yeah safe no ngizwile kwele sisi into engifuna ukuwena namhlanje njengela ukuthi ngize kanjani ngicela ukuthi nikhulume ukuthi umntanakhe abede kumntanakhe angifune ukuningi no kuzwakala sisi wami ngizocela nje sigijime ne sigijimele ku ghost sizothola ukuthi umkhipha kanjani ne sokwazi ukuthi sihlangane nasambe nje songena emotweni awustora before man refihle ho ghost ne ke batla go tshela the cost wana ka khwedi tsone tsona di ka etsa bokae I think is 2.5 aba ukuthi 2.5 kuye ubhudu udinga ukuthi size ngamalini ngenyanga maybe angangisiza nge 1.5 is better so kule 1.5 sifika kanjani zokusiza ngana nxa sizongisiza ngebisi lomntwana ethi 400 esizongapha 100 bese plan impahla plus ne lunch step by step 400 ebisi 400 yamapampasi 800 le and then kusele boma 700 and then 700 mali kuya e-crash malini ubhadala malini e-crash 600 mali e-crash 600 kusali 100 rand yothenga izinto azidla emina snacks kanje so that's 1.5 but ubala indaba yeimpahla ke kusho ukuthi umntwana ushoda ngempahla ushoda ngempahla so kule nyanga udinga ukuthi add futhi kweimpahla ungathi add malini kweimpahla kule nyanga anga add 1000 right ku 2.5 just for le nyanga le then kwezinye inyanga afa ku 1.5 right ngukuzwa kahle okay no iyazwakala simife futhi ingekho sonke lesikhathi no sashaya imoto mfethu sigijimele ku ghost Ghost lama ghost shapuze me ke tsona my sister yebo yapi utsepile yana ungitaba tsemonato bani ajeno ukaribi mama yeah yeah utholile la uthi 6 hours okay for security athule ukuthi ngasupporting uyasebenza for security but without wasting time on you sure okay ngene kusendela utsepile out kuyalebona sharp ngitla thola sisi wami sigijimele ngapha nje mfethu bekunini ukufuna mfethu umalele mina wonke ngokufuna wemfethu uyamazi lo sisengamba naye umazi mfethu yep unomntwana wena naye kwenza la mfethu angibeke start sister umbhalele kune situation angitshela yona ukuthi no I think nika I chance wena kahle kahle kwenzakalani my sister Venus kanjani yeah okay ngicela ukuthi siwenza sure ngicela ukhulumele phezulu ngoba ngikuzwa sure ungitsheliwe so owamanje kakhulu ufane out ngihamba nawo ukuthi uzoyifaka nini imali manje namhlanje shothi uyiphethe nje sikhuluma yeah but ngiphethe half enginayo sorry ngiphethe half enginayo kwamanje imalini half umelele nayo ngiyele ngaweyitshela nini ukuthi imali engingayibona ngibhadala sure ngathi ngiyakona ukufika ya approve leyo angazi I approve because baya ba umsave ngamaphepha approve ekhotha bangifonela ngabangishela approve so sathe 500 kodwa ke before lapho ugcine nini umnakekelo umntwana ukuthi ebeza ke lasizinde ngemoto ucela pampers ngihamba kwamthela kule nyanga nje okay ngicela utshele lo bhuti ukwenzakalani sisi ngoba manje ngifuna ukuthi ize ngathi ngakukhulumela then mina ngizobuya kuwe ngokwazi okay kule ukuthi usupport ukutana ngathi nawe uchill manje uyakuchama lo bhuti masombona okay ngicela naye mina saba ngifuna ukuthi usupport ukutana this month to
uthulile awuthenga amaphasi Ithi ngisabuza ukuthi uphuza ibisi akakho amehlweni uwayithi mani yonke lento leyenza kunenamba yakho no ikhoti inenamba mamela bhuti nithi mina ngithi uyiphendule mlalela ukuthi uthini ukuthi uphatheke kanjani ngendaba yomntwana akusiqala ubuye emuda ngayi asho kwenzakala bayangishaya ubuye emuda wayekubisa noma umntwana Facebook Mhlawumbe 7 days emuda bayangishaya ngisho vele ngishaya attend court yazi yaphela icase yakho ibuye emuda nje ngifama protection order okay ngifuna ukukunikeza ithuba ne ngicela umnikeze ithuba lokumuza ukuthi kwenzakala nini ngizokwazi ukuthi ngithola ukuthi kwenzakala because mina into engilolela ngiletha lapho umntwana akakwazi ngasafarani khona noma yabona so mina ngi-understand ukuthi ngizuye ecourt angifake ngimene usumgijimisa ngamakhamera i-right into esizele la ma ungifake ecourt ukuthi communication nabantu awushuzele ngibuyele ecourt mina ngibatshela ukuthi awufuni ukwenzela ukulula manje ngithi uthi kimi wena kwakhotha hawu kanjani u300 abekho awe izwa ukuthi kanjani uyile for 300 ecourt haya mna akubuza imibuzo mina buza ukuthi uyihot bayivumele 300 ngitshela ukuthi imali ekhona ngicela umtshele ukuthi kwenzakalani ngendaba yomntwana because manje ngibona ngazi ukuthi ibhekise kimi lento nemele ngithuni yakhuluma ukwenzakala ngesiphi first no problem mina umntana wakho manje akho right manje akana maphamphasi anabisi akakudla nje umntana wakho masimbhekile uthi mina ngenze njani akana impahla manje mina ngenze kodwa yakwazi ukwenza ama-shopping mina ngikwazi ukwenza i-shopping nakho akana ingikhathulo okuwesi ingikhathulo nakho akanazo sofuna ukuthi ngihlekelele kanjani support umntana wakho omunye umuntu ozokusupportela umntwana supporte so asiyele kwenzakalani why umntwana anganampahla zi-right anganakudla angana yonke lento usenza ya ngichazisele bhuti ukuze and igama leshow yazini no excuses paper print ngile court yeah abantwana yethu ne-Facebook engakwakhaya ngabatshela ukuthi yile because nginomntwana engimnakekela akusiwo umntwana wakho kuphela lo ecourt bathi bhala ama-expenses wakho ephepheni ngabhala ukuthi le mali iyangifaka imali le 500 ngasho ukuthi for mina i-too much because nasendlini first born ekela manga yimi first born ungabiza lo mfana ngibana kwambuza ukuthi isifaka yazi bhutini into engihlupha and into engihlupha machini so ukukhatha emlomeni anga understand ukuthi uma uyindoda uqala nomuntu wesifazana ungafakanga ikhondom wazi kahle ukuthi uzomuntu ebesethi umuntu masekhona emhlabeni ubese wena futhi kube wena ozoba nama excuses ukuthi umuntu akangaphili yena na choice sokwenza emhlabeni kwangitshela zonke le story ongitshela zona awukwazi mina la ngisela usamela ngizela ngomuntu support nakho mina umntwana wangu September mna bengisebenza ngamaphepha because thini manje ke umntwana wangu July September mna ngamaphepha ngiyamsupport uthengeni ngihamba nginayo isibhedlela umntwana masekuntwana wena 3 months okay uthi kimi maona maintenance in 3 months ayisi kimi wena 3 months usho njani efa isingangikhona mina umntwana siyobona hayi khuluma naye ke na ukuthi ubalekile mamela ubalekile cause usikhathi ngihambe udahleka buza ngawo ukuthi ngibalekela yeka ngicela umchazele ukuthi kwenzakaleni in 3 months because uthi akayazi lento mina ngihlukane naye in 3 months abhalele phepha lelo athi uzohlawula uzogeza umuzi wasekhaya uzanga khona ukugeza umuzi wasekhaya sahlukana lapho awuzangeza umuzi wasekhaya ngale hlazo lethile azange sahlukana lapho athi ukuthi ezihlanganisa ngathi i3 months ngibuya doctor khumbula ngibuya ka doctor wathi naye kusibhadala leso scan lesikhathi ubaba wakho ufuna ukuthi ngangaki umntwana bamdafuna ukukhuza ukuthi lento yenzayo
Ngihlukumeza enough. Okay, sibe ngalesi ikhulumayo manje ukuthi umntana akanayo impahla, akanayo kudla, njoba kubanda nje. Wena njoba uthenga igrocer manje. Uthini So manje ngoba nizake nithi ngenza ngale holiday ayimpahla Ungasayibhayifaka leyo mali sengiyenzile. Kuthini uma ethusisi umntana wemanje uthi awuyayibalekela lento akanayicathulo akanayo impahla kadlanga. Kuthini kuwena? Umanje uphetha amehlo. so wenithi ngenza Bhuti ngiyakubuza ngithi kuthini kuwena ngifuna ukuzwa emotional ukuthi uzizwa unjani ukuthi umntana akhe akadlanga, umntana akhe akanayo. ithathe ngokuthi ku-maintain So ufuna ukukhulisela umntwana. Wazi ecourt mawindoda ukhona uresponsible uthathe responsibility. mina bengalanga It necessary ukuthi iziye ecourt. Mina manje angikwazi ukuthi ngiyindoda ngazi ukuthi ngine responsibility. Ngize ngilinde umama womntwana azangibe ecourt. I-responsibility yami yokufind out ukuthi mangabe umama womntwana responsible. I-responsibility yami ukuthi ngizithengele lezo impahla ngiyimukise. Usukwenza leyo nto. Yeah. seselapho wathi ngiyophansi Kwenzakalani? Ngeke ngikunikile ithuba awungichazeli ukuthi kwenzakalani. ngibhe phansi Uyidobhe phansi kanjani? ukuthi ngidobhe la kuthengiswa khona Sprite Sikolani manje? Awusome ngenyawo. Jazi ngicela ungimele ngenyawo. Usimele ndamake manje ngenda. Ngeke ngithi ngifair. Thatha side lakhe kuphela. Impahla masiza kimi. Uma bomntana impahla wayo uthi Ngichaza leyo. Impahla fike kimi. Siphuma ama price tag and ecourse basho kahle ukuthi islip sifake eplastikini. Because basho njalo eplastikini uhambise nempahla. Keep ama price tag, wakhipha slip. And ubonisa ukuthi le impahla azithengwa thatha umntwana basifastikini bazama. Because ayikho kumele ngenyawo ngiyacela phela. Ayikho Because ngiyakhathala nami ukuthi ngifuna silungile lento mntana iserious lento esikhuluma la. So ngicela ungile ngenyawo. So uthi reason ukuthi akaza isisenze ngana sleep. So wena ngoba kuseza khole impahla why uhlela phansi ezomntwana nje. Azange silahlele phansi kube ne-fight awukahle. ngibosho noma umntana Awungitshelele awungichazele le ndaba because angi-understand. mangithi ngimnika impahla wangishaya wathi ngishaya wangilandela kuyise umuntu ufaka umntana sathe ndikuzama 7 times engezi Kodwa ngicela umtshele kubhuti ukuthi kwenzakalani udingani manje njengamanje kwenzakalani. Umntwana yempahla ngifuna nemali yokuthi ibisi lakhe nepampers lakhe. Phelele. Imali ngani? 1.5. Okay, ngicela umchazele ukuthi eyani nani yanazwa 1.5 saba umntana kuyoqala i-crash. Qoqele ne. Mawuzoyisenda every month. Umntana kuyoqala i-crash. Akekho right umntana kumele ahlangane nabanye abantwana azokhuluma kakhuluma. Wenza 2 years akakhuluma. Wes2 ye pass. Yes 3 malini pampasi 400 ngoba 100 ubale nani nebisi nebisi 400 inido. So 800 leyo. I-crash malini 600. 6 cash according usisi. Mela And then isikhathi so uthini futhi ngalokho. yokutshela ukuthi Maskis? ngizokwenza Uthe uyi-security. ukhola malini Hayi angazi kwenzakalani. because ecourt ngiyelele Last ngwazile ucommunicator nawo ngoba this time kala isiphezulu Uthi ngikwazi ukucommunicate because kune wenza protection order ngisho angikwazi ukuthi ngigene and the protection order angezi angajump sasebenza phela to instruct to side. Sicala nini kusenze ukuthi umntwana because manje angihambi la ungakayidubile yana ngikuthumele kule nyanga. Number 1 uzwalini uzoyifaka ngayiphi day. okwamanje ngimnika Okay, and then inyanga ngamalini boma 8 ngazama edungaza yeah sisimeyo ke answer if udlula lapho ngiyeka mina ngishalenje imali macala ngama threat ungakayenza ngathi mamela ke bhuti mamela nithi iflash lento uzawuye wakho nomlethe ufuna ukuzosichomela ukuthi uzawuye emsebenzi wakho lo mntwana ukuthi mina wakho lo mntwana ukuthi mina ngithi so ungasichomela uye emsebenzi
Nimgijimise kaso. Owakho lo mntwana. Waye omunye ngiyakwazi umsapota. Angikwazi why. Yona nto ngiphendula mina ukuthi why omunye akwazi umsapota. Waye lo munye umama engekho la. Kumnandi Asibuze ukuthi waye omunye uphendule mina. Asibuze. Nako kuya. Kumele imali uthule. Nongasamnaka ngumntana kusena ndaba uthi imali ukuthi azokuthenga impuphu adle umntana wakho nasadle. Uthule nje phela. Why mngana wami? Ukhole. Hayi ukubalekile lo mbuzo obuza. Khona into ongangitsheli yona mhlambe ngosisi ukuthi umntana wakho ungamsupport. Ayikho. Ekanjani? Angazi mawuthi umunye uyakhona omunye ngazi. Mina ngiyibone ngakhona. Uye la ngifaka maintenance. Mina ngakungalandeli umuntu ukuthi ikhodi mayita ngiphi imali engangiphi imali. Yaphinde uyisho lento oceda kuyisho ne? Kanjani? Mawuyindoda wenza okufanele for igama lakho. Ngisho manje icourt mayingathi ngibhadela 1000 babe ukuthi idingo zomntwana zidinga 2000 awukwazi ngakhulisa umuntu wakho based on what he said. But bengimele Because igazi lakho no sengiyakutshela angicourt ithi nge-example 1000 njengobaba ayibele lento ukuthi elamle la phansi asibuyele la 300 and then 800 ingena ngengakhi nayiphi date azokwazi ukuthi usisa elindele. Sizokwazi ukuthi sikudedele mfethu sibekene nge-28 see Yeah. yangangeni nge-28 uthatha ezinye inyathelo wena mhlambe yamandla nje nekhodi ayedwa so siyavumelana ukuthi 8 Siyavumelana. Akunenkinga. Lokho okuncane lokho. Good. Umntana uyazi. siyavumelana manje ufuna ukuyiluma manje Hayi lakho lelesi so nge-28 yeah. ngathi uyadown mfethu Hayi, khululeke. nge-28 yangena imali Hayi ngile ngale ngosi. Ngizuyele ngishaphe manje. igazi lakho ithi ukusiza ngento eyi-1 engiyivile ne ithi ukusiza ngento eyi-1 engiyi-observile Safari too much for le ngosi. mamele ithi ukusize siyivase Nje nokuyoresign. Sengizwile into leyo asilungisele 300 okanye ngithethu. Ngicela we keep up good Yeah. at the 100 rand manje Hayi ngiyogibela phela manje. right asilungisele 200 ngicela ufake le 100 ne-28 ngicela ufake imali kusho wena unikeke le 200 and then kusasa ibirthday yomntwana umthengele leke uthengele ama-snacks bese umtshele ukuthi uyamthanda Sangibala phela. ungayenzi Sorry, hayi kabi. Singabala la. Ngoba sangibala. Mina ngikhatha eyi ilungu lento eshoyo forever. akha izuyithanda lento eshoyo Uyogibela. uyisebenzise kahle le mali when omunye umzali akhuluma lokhu nomunye umzali akhuluma lokhu umntwana usalapho kuyo yonke le nkiya yenzakalayo because at the end of the day akachoosanga umntwana ukuthi ezela emhlabeni 2 people made a decision ukuthi baleka emhlabeni and at the end of the day umntwana kumele asafari